te marama I te pō Kanapana te ngākau E I pō Tira mana ngā whetū I te pō Maunei anō kwa he manawa E I pō Maku koe e api e pō Maku koe e pai ake E pō Noho pumar tonu I te pō Kia pumar toma E pō I te tapo Noho pauri Ngā raumahara e piritata ana taua Te aroha, te oranga Tono atu hoki mai, pai mutunga Tia ho maira te marama I te pō Kanapa ana te ngākau E I pō Tira mana ngā whetū I te pō Mōrei anō kwa he manawa E I pō Maku koe e api e pō Maku koe e pai ake E I pō Kia noho pumar tonu I te pō Kia pumar toma E I pō I te tapo Noho pauri Ngā raumahara e piritata ana taua Te aroha, te oranga Tono atu hoki mai, pai mutunga Tia ho maira te marama I te pō Kanapa ana te ngākau E I pō Kia karikia tātou. He honere he kloria ki te atua, he mau ngā rongo ki te whenua he whakaaro pai ki ngā tangata katoa. Hanga e te atua he ngā kauhau ki roto ki tēnā o tātou. Whakatōni atu wairua tapu hei awhina hei toitau I a mātou. Kia aro haina mai ngā tuakana me ngā teina, kia pūmau ai ki te ngā kaumahaki, mō ake tonu atu. Āmene. Manawhiri can be interpreted as birds of the day of the physical world, and pōwhiri can be interpreted as birds of the night of the spiritual world. When I asked an uncle of mine about the terminology of pōwhiri, when kaumātua say, haramai ki te pōwhiri a tātou manawhiri, are we using it inappropriately? He replied, Kao, po mātou te hau kainga te iwi wairua mo tō tātou tupuna awhare. He manu wairua mātou no te ao wairua. Nō reira ka tika tātou ki te pōwhiri a tātou manawhiri. A process quite often is performed in a pōwhiri is the haka pōwhiri, which is a spiritual and physical acknowledgement to our wakatupuna. The spiritual significance, I guess, for the haukainga is to pay tribute to our tupuna of the arduous journey from Hawaii Nui, Hawaii Loa, Hawaii Tawhiti Pāmāmau to Aotearoa, in which they had accomplished. I guess the haka pōwhiri establishes their mana to the whenua, maunga, awa and marae through their waka. Watch the following video of young school tamariki performing a haka pōwhiri. Oh,
When the hokanga uses a leaf or greenery in the porphyry, this represents the physical and spirituality of the porphyry. The rau or leaf has two sides, the top and the bottom. When we hold the leaf in a downward position, we are showing the top of the leaf, which represents ora. When we lift the leaf upwards, it represents mate. This is the physical and spiritual tikanga working together in harmony. The best example I can give is when we do kamate, kamate, kaora, representing ora and mate. Watch the following video for the haka kamate, kamate, kaora. Kia kaha, kia toa, kia mau. Other tikanga processes we use in the porphyry is to whakamana our wakatupuna in a physical manner likened to the haka, kamate, kaora. To acknowledge our waka, we pay tribute to the arduous journey completed by our tupuna down to our dearly departed loved ones who have journeyed back to our waka tupuna. We pay tribute with toia mai te waka, ki te urunga te waka. Watch the following video and participate. Mauri ora. Toia mai te waka, ki te urunga te waka, ki te moenga te waka, ki te takotora mai takoto ai te waka. Hei! Manawhiri can also be when birds of the day land upon the ground and fold their wings upon their backs, as shown in the opening video, while their relatives could fly high in the sky, and there are those manu who could migrate such long distances and return in the following season when they had left just to tell their relatives of the Wānuiatani their adventures. I used to imagine the spiritual karanga of the Poroporoaki as the birds who migrate to the heavens to pierce through the veil of no return and to open the doorway to the spiritual realm. Watch the following video. Close your eyes and imagine. Oh
Please continue to study this presentation to help you explore more knowledge than what is given here. I am only but a door opener to allow you to aspire to become a greater kaimahi, to pōwhiri manuwhiri to your marae, and to represent your waka maunga awa marae, iwi hapu and whānau. No reira haere pai koutou e ngā manu taupua o tua whakarere. Ma te atua koutou e manaki, e tiaki, mo ake, ake tonu atu, pai mārire. Kia ino i tātou. Kia tau ki a tātou katoa te atawhai o tō tātou ariki ai Ukraiti me te aroha te atua me te whiwhinga tahitanga ki te wairua tapu ake. Amen.